abali kutuona mwesi abaliyo abananyole ono njo Mushalani Banda Florence Andrew incumbent ahiriho woman member of parliament Butaleja ni murukano mwifashenesho nisunga mukejemu ngawana abananyole Piro basa support mtieni mupa okumwekogeyo mwe balugenda ni nange mwe baluhunjesiga mwe baluhunjenga mwe baluhumbeera ngomubulani nobubi era sika yahube basa Yesuso nti mwe balaharu akwalimo ejusi ahekadi ebyalingo mwabiwona ne mwe balehungumya mwe balire dala kubanga ngowe ni mu race nisunga mukejemu mupambireho agali ekozeko nje manyiro obuvuga era ne Banda ndi tried and tested bingi ebikolire mu hisanja shino ni utarihira hubyo bulamu hubyo busomi hubyo amaji ebyo bulimi ohuye hati utumbusa omutindo mu byefuna no supportinga talanta jabatu befe mu mpira ne mu netball bakese ndi mu gudusi yes ne bitu bene binge bibusubira obisubira obanti nongesaho era ba asante mbagumya halu harahamwapa nali ne manifesto inali nayo era twachivinga 80% manifesto eyo kale huluno ndikwendusunga halu ninenda ngata batu wone heti kuteresa ebyefuna kubanga obwafuhiri nawo mu community omutiero gugulima gonyene sigutuhena Ndolo mmanyi eti ndi secretary wa Bukedi Parliamentary Caucus ne halana bashange kwa introducing cash crop epyaha nibwenda batu bongeze humutiero guhulima mu Bukedi cash crop kwa salango tukulete mwanyi ne kokowa era ne yasanya batu kujumbira program eyo bangi bengandisa efula nje bani uhumire hutande hugabira batu batandi ubirima kubanga ino idea pyaha ero balefe baliholaho test by the way bali sampling aho lili fit era litolola hina ungambaganya esonga ja kukowa ni mwanyi esonga jo bulamu mukyeni muwona edwalo lefere busolwe siri sholuya ali hulo era kuli kutemepende sawa ino kubanga sofa we have achieving 90% bihisigayeho doctors quarters no fencing sholu muri huwone sawa ino kwe basa bilioni gibatungaye je besa o handling management yedwaliro bone etutina mu moni hatyala hulusunga huli wingenjinga government ya Uganda nti mata upgrading edwaliro lefe kubanga sawa ino kusana ufuha referral nga secretary wa Bukedi mu region ya Bukedi hula mu referral hospital yosi kale shinaho shituholera obantu bakumo mu Kisoko era kwatusane design na wuli shituni kugendererwa kubone heti kusutinga oba qualifyinga era ne yasanyo Ministry of Health obanti bangaye Busole Hospital ebe center yohungiranga samples ya laboratory testinga ego ngango bayo testinga abantu samples njino utina ngena e Kampala ngahano machinery yibatungano ugalamu bwayo bisobola obola samples josi ebisolo so ndebifuliremo kusonga ya madwale na health centers agaliyo bitana ne mifaliso machinery ejitule ni ufune ya scanning y'abashala bali ne hida ne issues ejende jo bulwaye ejende ulo nindi kwafunire mabesa emilioni 600 million ejo kuzimba health facility ebufuja kachoma era batu beyo mbe yasanyo timwe baloga beroba ebese ejo batwalo ketingire jiri huja outange dwaliro ebufuja kachoma Minister kwali naye era gatusubisa ate nabiganda bajja kutunga ambulance na kubade busolwe banatumye ambulance enabe nerimo kubya masomero kuteni wongeza ha blocks ejenjawulo kwagabaha ama computer kwagabaho textbooks esawa eno ndi utemepena anti supporting ehokesi ngomuntu private schools kubanga bosi balakinga ebitu ebyo na dala textbooks so ndi scouting afune amasomero mu east and west supporting kumwe learning material y'abana befe mongera ma libraries kugawula kutusa performance y'abana befe muhina mu masomero kubanga noti eno wona omu kwatande isanje shino kuhiri hola nga hwenda ne performance ye education etene ola hina ne chuha
yani yengeri ihwenda exposing abaana befe ne teknolojia ali ngosawa ino Ministry of Education yerugabanga nebitawo textbooks abaana bafune research etuufu bawone eti babitawulange exam jawe. Project ey'amaagi age pipe mu nyumba muli kuyiwona eri kubindabindana era bali kuconnectinga emirimu giri kutinamu moni siika yakweyasa ahesuso aba NGOs kubanga Parliament ya Uganda ndi forum eyawash kukola kusonga jamaagi n'egyobuyonjo abantu abo mbeyasa nnyo kubanga bagirenga ne butaleja bakola endagaano ninefe okuba nti bajja kutuyabira abanayikoonte eisanja n'emyaha jinga 5 era batina nibagabaho buli financial ya buli gombolola yafunaho hina amaagi kutasobola mu wabatu banywe na maagi hina amalanyi kalabe ni jombe yasanyo nti mwebalire ddala kubanga naye kontejo siba gisavinge mu community ngokani bagita yangali amasomero bagita nangali amadwaliro so yongera project eyo ere hiti namuhina mumoni kweyasa government ya Uganda okumulirisa edobozi lyefe batulehere lungu kubanga eyo yosi yali efuhire songa balanyo erungu yonye yatusomesa kwesi kesi nindimo tabalungu eryo singa sindingano era lungu yonye lihumira bataleja kwasonga ministry ereta abantu basomesa abantu befe engeri usobola oba n'endimendange nebirunga bikusobola okwongesamo ero bali efe litademba lisiganyola hina nilitunga amakungula amalangi era kweyasa President Museveni nugajanga ne utaleja galumata bataleja nga bataleja balehire mulimu muchere gwemwe mweyasa kwisho ma connections ya masanjalaze kuline bitundu ebya misinga masanjalaze era bapima buli project eriho mugaga wayo shona balomere gongeyo kubanga kwese singa bana ufuzi kuteni hulobinga project epyaha eyindi mongese ngase nabashanga abo project ino kwa earmarkinga ebitundu ebya misinga hina amasanjalaze era timu niyaja mu villages bako coordinatinga na ba chairman LC1 bebitundu ebyo naba councillors era ne record eyo ninayo mu office era hukumira mabesa nyaga hukumire kubanga mu system already hulimo kulino hukuma balete bafuna mabesa kwa government erugeseho ohola endagaano ne development banks ejenjawulo bawoni batandiha project ejo nga halindo osandi hulengesa mawona ebiholewire ne bihiti na mumoni ebihulu no kweyongera okulondola mu kulembeze obulimu esonga y'oluguudo olutugatanga n'obumwena mutumba paka enabumali nje kilomita 9 nandala ne hitu esonga eyo muhama yefe nyagasuubisa oluguudo olwo ngaba kulembeze kushige hisye kubanga kuli ku level esemberayo dala era already abantu abali kumenyo buli muntu awusa nti batali hangali kubanga already yunura ya meeting abantu abo baba listinga kubanga ni design ejaho kusama kuma bandi mungeri okwingira mu bidala mu maduka oba esugu abanofu na compensation yawe sholuma wene hushelweire government yasokire yasasula abantu abo nako bazimba hina eyo so nimuli wona nti batandira osasula abantu kwanga already baba sisi kene hegongeyo message ngoye esawa ino government eri kutemependa bendula mabesa omugaga atemo government esasula oluvanyuma sholwa holiye dwale olye busolwe kubanga project eyo erifana dina ba Spain ne besa jindi ejatinire mu staff quarters sonja idea ihwaletire kubanga ni hunalo metu kunine pesa hulinire pesa kuna hadembe okuuma tem ahamanga habisire kumwe gongeyo abafuzi abakwagena ho bashiro mahokesi ningi yo bashiro mireho kwende kitu kino shimwe era ko yasa president ni wahina primaries gatusizi gatulkwali ne NRM caucus gatusisikana gapatrizinga engundo nga mukaga kigenda huluno atehesira namani kubanga jirungiriye era ne sawa ino condition yayo muyibona era sunga batasoka na kulima lisigale sholuliri kubanga humusubirange huminene eutaleja abahola mu ministry aba hama befe bali banabe bengira muno balugende mu bawone hiutine ni ubalomera kubanga ngaba kulembeze benywe kushembire buli ngatu obuli office office hiutagendiremo nenga hane shingambiri yesonga josi mabesa kweyasa bigambe bigatuluma muhama yefe
era ali huja ng'ehumi nene district ejja kutulomera lale angenabe kubanga buli district ohunga humung'erehere ohweng'andisa by the way neyasa obo mulala kwabo abanga ebange kadi kwatino ohumung'erehera ohweng'andisa siching'idanga hito hitotono gatugumya batusa programu yosi galomate utaleja ng'ehumi nene ali huja ang'ayeho nabananyole era manye tana haji ajja hungayeho nebisinga ng'wa kubanga manye nebanda atera nyo hunga windo sipokopoko mbanga wino shibane chiyo eshingumayo shozikola hina balomera ohweng'andisa ohwefe hubayengo lwa lero neyasati ndi mulala hwabo abasokire ohweng'andisa olwa lero era ebisanizo byose ndi nabyo era bahene halo hundikire yalinga ati ndi candidate mu Lukano ku kifo kya Women MP Eutaleja ahabonero hange tebe ndi NRM lini era ni muone basi sobola kugenda ne wona muhina tebe ngagali yakozeeko ndingo o protecting against onume eja government one tisho projects nyimbalo mirejo wona yote kujiheneresa jitahoma mungira utaluzinga chance eyo kubanga kuliwona ngaholire no hongesa hebite bindo utuyenda obantu kwebinga mu bwafu nakubadde myoga eringo nakubadde PDM eringo ngabukedi region abakulembeza abukedi region kokasi ekihuli kuleta shinesha kokowa pasharingaho report yefe no mubala agahibayinga era government yenda kusupportinga yosi yengiremo nengambagale nefa bakulembeze oneti kungabatu ebisaniye balimu emwanyi nekokowa so mbe yasanyumwe balenyo hupagira mebalo kusabira era netulira na hafula hosi hamunyagaye humo shangumya shandagante ejo mikisa mirere ejo buwanguzi mweyongero huta musala kubanga engma ehinagane hulu no kubanga mukamali nange onawona step esoka njibitireho kine hinagane sunga buwagizi kweskwesi kuli bana benye mutupime mutwetegerese nene banda ndi kategori yenjawulo olubati esse mumanyire obubi bwange mwamanya n'obulangi bwange ebikolire biringo byeromereraho kale sunga nti kugendere ngalala kukuma mutindongo kugata abantu ngalala nje kulakula ne yuhenda honeti kweyongezaho mu ngeri yebyefuna kubingo bwafu mu district yefe neyasanya ofufa obante li supportinga league jefe je Utaleja by the way huli ne league je mipira kwaba ne league eya netball era huli nabana befe abali kuza kugudula mu national teams regional teams niba bascoutinga mu team ejiri muno teni uji supportinga mu bite byenjawulo mu transport ni batino kugudule ulafu ni uba supportinga emipira uniform kwangayo njengeri hwenda tutumso omutindo ogwabavubuka mu ngeri eyo kwakese ndi mugudusi era kuli nabandi abali ku national international level sha kandodi ali agudula ngahani eulafu bamukusaho Cranes ali ulafu UK ali gudula mpira nabandi abali mu Uganda Cranes abefe na bene abahuseina abo sunga mupambireho ohwangala bachuhise naku kwali humanye yeti ngehumine ebiri eyihumwa batulome yeti muna hatuangale ngehumine 5 omwaho guja January omweso okusoka so campaigns jefe ohwengandisa uhiti na mumoni ne bajja kutulanga ngehumi batunge program buli muntu amanye eti mugombola fulani ndio mundi no kuba so nja kubasisinkanirayo nibapa program yange ngese kubanga senja kugenda senyene abikadi banagende boka ba independent shinasinzire omuntu anashora nabe nigena nese nende ngende shobange kubanga kulula amamiro mu balimwe balokusabira bayira bebanongosa amamiro amalobozi nigatali malangi nengahani gatereye abatu bandaha benda humbonaho tusonja kudizja huone engeri njo designinga program ni batungaye ngehumi omwesi gwehumi na mulala solale jija utande hange ehumi na mulala omwesi gwehumi na mulala paka January ngehumi na 2 omwaha okuja olwalero ndingano ngango mwebalo upereheraho hwengandisa eshingulo shirimo ngano muje hunywe hutemependa huone engeri huna designing emehitu shino no planning ira Utaleja kubange kulakula na seba ya mutumala gate birowoso
kwagaata maani kwateresa kubanga Butaleja yefe kwesi si ya Nebanda yenyini mumboneranga ddala etebe nja habonero hange nge 15 Januari mutikinge mungene Banda Florence Andrew omushala owegonjerwa owehitiibwa omukozi agendesa Butaleja ekulakulana.